100,000 likes. Near my workshop, Nimuna Facebook or to place order. Baby, I will be ano, ya de bebreo. Was also home appliances, TV sets, rice cookers, computers, no accessories in Franco Trading Enterprise. Eddie B. Abba, our tete sokra. It's a run shop be a organ have a BM na unin indija. Any of that TC on Swase. Open and nay home appliances, pa. Air conditioners, washing machines, microwave ovens, blenders, any food warmers. It's a name entity to Sano. TCL and Ediaba. TCL, the creative life. And many aje. Na nientia many aje no. Ejuma ye. Se we adwuma ni duru baby na eso aba ehun ba mfaso a. I mean, when radio gets results, it's fulfilling. And for me as a journalist, ya niema bebre. But nia ekoso enso ye baako a eno so ema manije sonko kra. Yese Beyi W'ano asi ya di nyume bi asisi ya ni so a ni nyina na yeguso a yetu ho anamo den kyerɛ sase yeguso ye ho ahoboa adwuma no ɛso enti egu ahoboa so a ye ne mpanifo guso edi nkomo yeguso so agye mmoa ye agye mmoa so we obi a woto adanse hu niema ana so wo sika betimi di aso ya sene se monje kakrai na mfanka musika no ho na school dan no a ebu aguo no mfanko nkosi ti eguso ayeje moa denchra esase yefri ho a tenkon apew ena wo so wo de wo ensusem ebeto manim na ndafam ya tu ho na moa up and down. In fact, mako tenkon apew eno aka ho a ne etoso miensa eno aka ho a ne etoso miensa na tigo strangely da mako tenkon bia nsuo hweme all the 3 times na mako tenkon bia nsuo hweme aka se hwe o eno de na chende bia ensuo hwe me camera woman pa ne driver me ne koi yakai say akoho ya de boho company no akọ o ma wakọhwe so amuhye adwuma no ase nyame ncha de enra insuo afri asase ni mu aba Johnny mo Facebook sesia na mitu mrei minkyerɛsie no enra afidie no tumi koduru tenkon apew Emma empire so asofu mpenfo mo ho wo bo empire wie afei na kwan no mu ada ho machine ewura asase ni trim sudududududu kakra be don hwere ko don hwere ni fachi nsuo na eyi ni tray video no na da Facebook sesi video no da Facebook sesi na enra mekoduri mekobia so amekona nanan so nana wontumi topra nana tenkon hene nana no pay mebodi a mekwa mentuma nana aboa yen papa utumu se nsusam no na ha no in fact enna me no kasai na another issue so a da me ne nana wontumi topra kasa waboso aye security one police station wasem nyame nchan de anapayi a make say ya de aso bofam na police station foforo kra no adwuma hyase wotenkon mameni honorable abochi oye assembly man adema de sha mo tenkon apew hello
Hello. Ati saying? But you. Hunembo kode. Nyankopon Adom na mo so you go so enra de nsuo no ehwe yen pa. Anya sem kuma. Na okay. Sesi ati saying enra machine ne bai adwuma no ahyase eto saying as an assemblyman. Meet you. Yo, today anapai na watching. No ma wati for so ati. Honorable Samuel Kwajabuchi na make say. Ndra they non crobremu na automeka say. You made now wo dey fi when say. Oba be ya matin kon na me pesa so. Ona mkwa so reba. Ampa wo be no esuru bro wiye na so ni na kiri wan pa ba. Ma yedi you made ni kwa shisha so. Etani se sune hawo kakra ntino ebo be ya no jobe no twekora na wontu wie enso nyame adom ebo be no nkro na wo de bibia ba wie nti ofa di kan na ye sune de nwa betu amanyera nti ubi sami ana ne o no efinra ba wamanfo a ono amatwetwe enkomo because nsusam ne de minim se na ade a how pa especially as an assemblyman a fekura ansa na ato abama wa wo hye wadwuma ase wo manfo no san ene wo mogye sa adwuma so ya ekoso e wa pawi na makasi fagasene de wankasa akora wankasa ugu binra na osi ankofo bo ene fe na wogye wo floso no na lige sem kitindra na abesi sabrere abaso no de bebre ya na eba say se wo wono ma na sakwenya wo sa kana pa mi nyeni se wo wetima bibi course anka be ba wo so no anka be ebe bro agene ne wonti aso ana ba bochi adwuma no ya hyase bigidisa na pay obekọ se wundru site ho a no pay obekọ ho no akohwe se ne adwuma no ekọ ana pay nye se me tu kwan akọ gomu afete akoya adwuma ho a kamepon ya mesa aba ho na mani abedi akira kosi se adwuma ne bewie ni nyina ya commission afi ya hand over ediama nana ene ne mpanimfo a omo apaw ebia wa asem a obeka etwato na afi magya kwan ona ba abochi yo dedase na me kan se adwuma me de se na kan me ria ho boa na makọ na esa ni dwuma de foforo bi so a esi me nanso na wotin konkro bi amantino britie bi mo no ye bribi ma ba ye de so wonu se tin kon ni nimpeso so ye ya de ba ko so ye police station ampa na nanum amaya safe enne na nyankopon bue kwan ma 10 o'clock na nanum be aso be bofo na fi di medina se nti ano so adwuma ba kwa efiya so kafe di obi sa medina me de beto anim na tin kon man ewo nkran ne amanone nyina no a wuti Adom FM womra fie na mwedi a wo de beta echi na adwuma di no akoso promprom no won aboa ye nti wedi akwanya ya beda we de na onso wakafe mamam dedase mate ona ba bochi medase yebekasa ona ba bochi assemblyman tinkon apew na join me on Facebook enra ka ne bedru site ho madwuma no na enhyase kora video no eda ho na fei adwuma ne course wa fei ensuo yi ni tifri asase nim sa video no nyina eda Facebook fa comment to ho yebedi me na fia kenkan ni nyina ede amaw ora to jamo a enso eyo panin bako a wono nso so ewo tenkon apew mezamo a yata apom na me adoma kwa pacho na hu se brand wom but ye hu de ye ya bia se ye hu de ye papa mezamo feeling senses ya eno de masokora bui ewo ho but personally eto saying ramwa Mr. CJ me da wa se wa mam ta kwanja no de di kan nyame enhira papa awoda nra one udom beye wo apaw tinkon eye nsuna ye hiansu beye so many years na yen sanka
britie bi mu ka utio sana mo no adura na mentade ya saka nsu no mo be du nduma so do mu nwie na so be bia modu ne de fakate no na ya saka no nti de kan ya da sida mamu Adom FM tibu ni na ya de kan te nyame hira mo papa to man tinkoman de kan te nyame hira mo papa but oramo say obi nim how serious ana science usemi etia mo krom hono montwa mfroni ni kakra yenko ya chi kakra na fe yenhwe na ensukom ana de mo no na te sen oramo a makura me da wase diem ensu na no kware ode odom be hwe no na eyensu abe leka ensu bebreni na ensukom de na de pa wo omanim ni ebre e wo manim na ya da tutu kofo anim na so ne nya ehumwe bia onto se na men chade se mubem isu de ne ebre ensu ho pa wotinkon apeu aya na wontumi to proud to sha nan watu hana mo papa na so na wa so be ba no wo ma na so na ofanto ara na jumedia na de ne so pa se obehwe manen man no anya so papa no na nya ni so papa no ni se nyame nkade se mabem mobem so anama amatu no ama oman ni nyina na nkasa na wontumi to kwa na ni aje papa awo jumedia mobedia manen man no na aje kisije ya beti makaka beti makaro no asida na yemo dia ma ya ne papa ma ya ba benya so papa no mo papa otinkon pesua no so the mass papa. Orama sa me promise boreholes mienu. Okay. Na pache me ka papa. Enti ne edi kan ni. Yes sir. Ne etoso mienu so eba because tin konkro no eyekura tra na etre. Enti mama kwan no afaha baakui ne etoso mienu no so me de bekọ kwan no achi na ehofo so wamo enya ensupa no bi anom because obeka ya da me ba ho mo kire me friend sample me friend nsutin me tia friend gota mo kire me gota me enu a emu nsuo na mo sanom ba ko na da kwan no achi asie ho no anu de anya kura eti kwan bia so ba ko ya bai bo ho etoso me enu so anche bia ebeba Mr. CJ ye wa reshem kase omani nyina wa reshem kase wo mu se abemanaba I said, what the crama on mine? You would did say, a bien qua wash a crowd, a broke so. Am I? I'm a minor, think of my up to minor, after it about I was papa. You were him, I would even say, when you do sound a idea, and so obey, I'm a minor, Mr. Papanum, I walk with him. Rama, I'm not seeing fence here. I'm going to Darcy. Yaminka, Yamisha, Mukrimina, Darcy. Yamisha. And by a little after 12, by 12:15, 12:30, ho. And I'm a codru. Apeu, Tenkon. Na fe ye share machine when him is an company no mo di mo mo ye dwuma foforo entemu ha. Enti machine beba fi beye 1 o'clock hono a bo beye no 9 pm ansa na machine no ebedru. Ni nyina na nsuo to. Na nsuo to kit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 i. Machine no ebedru ma fe ya director no ma wo call site ho na when nyina adwuma no ya wi a ya bekeka documentary no e de abom na afei ya yi Adom TV ama obi a anya bi ahwe machine bedru yi event ye free tenkon no sakra ba pa ho na no siabo me tuto mo a me bedru fi am yes me da kra I was almost 11 yeah me bedu fie am yes me di me to to ho na 11 aba pa ho adwuma no yebeye adwuma no yebeye migusua pemwa cause boreholes no ya promise me no
In fact, minyami en sakura mepe. Minyami en sakura mepe. Na wamanfo no owatimi anya super anom. Nyami aduma Friday. Insure no wamanfo no wamonom no. Sa video ni meyi. We still have it. And then nyami aduma aduma na ekoso. Aduma ana ekoso. And yesterday you could see the joy on the faces of the people. Na afi mi hu amanim sa na mentebre kra. Me hwe anije no e wo amanim na afi me bra na mabre ni nyina na ni nyina apepako. That's fulfillment. Enti yesra emwano emra. O bibi kakra. What the best way I say? Yes, yeah, yo. A Jumano and a air cosono. Number near 05566141996. 05566141996. Mami nyina we so embo mi production team so abaso. Listo we kwajo fojo Joshua Tigo Kofi Asan. Me bon se momo. Wama yade papa. Eza se this adwuma dey see anything. Ene ye fa ha, watcha ne nam ha, ene ne nam ha, na ye send me away, na video call, na ye say, na ye tukwa akwatenkon, na ye ba na joni nam. Sa. And my team has been supportive. In fact, the best morning show team ever. For your Yamin Shroud. Kwasitigo, Yamin Shroud. Kofi Asan, Yamin Shroud. Awana, Yamin Shroud. Ayua, Yamin Shroud. Yima, Yamin Shroud. Na min penny for so Yamin Shroud womo. Bia baby sir. Niente ene adidome. Baby say kwasen. Me hwanka ta bia nim. Na me ye ho adwuma. Na fe ya hwe kwan a adidome police station no. Sabi o maja nan bia no a agwakwa bibia wo ho. Wo hu za prince ni atwese kan a na wo fa nwura mu ho ba bia akotutu fam na akwaye ne ho yie. Enya kura enti anu so ye be ye hu adwuma hwa kosise ye be si foforo kura edi ama womo enti anu so ye tu hu anamon na ma se wo bia wa freme edi o haw bia to manim na ma ne de ensesan eye mre nkakra Yebe dini nyina achi. Me number is 0206943337. 0206943337. What your friend? O friend ne bia bibi ntime to me anfa. Send me WhatsApp message and a voice note and a SMS. And I will get back to you. 0206943337. But me phone lines no 0302 216 0302 216 Hello, good morning. Hello, good morning. Maybe your phone lines, no. Yanja drink kakra. Na yankwayenim. Yanja drink kakra. Na yankwayenim 0302 216 0302 216 Hello, good morning. Hello, good morning. Yes, sir. Mr. CJ. Yes, sir. Good morning. Apome. Yami Adom Bokona so. Adom. Yanya kopo wa se energy ma person kwa mo ye boa o man Ghana. When na politician for bet na we do no mo kan ya kwan ya ye we mo to mo nim say ma so de no so mo bet na we do so a
na mo ya na mo de e se na mo ya di e bro so ne hu hia da mo ya so nye ana ensem a eni mo ne krono ne wudi e si de nyame nhira mo na wo ma hode na mo nko so nya djuma fa mo ma ya da Amen. Hello, good morning. Hello, good morning, CJ. Yes, sir. Whiny. Apo Techimensin, we're down for Techimensin. Techimensin. Yeah, Techimensin Stentes. Oh, okay. You are doing a great job. Thank May you. the good Lord bless you always. All right. Thank you. Keep it up. Thank you. Right. Thank you, my brother. Thank you, my brother. I really appreciate. Hello, good morning. Good morning, sir, Chief. Yes, sir. Bato Whiny. Yeah, your friend Yakubu Domote. Me kata through offense kaira. Yakubu yentio. Me da pa. Minya and then Mrs. and the birthday. We go to the Dujuma. Your friend Kande. Don't find me chan pa. Na kaka me kan say me bo abaso papa san say o ma obi nsuo no ma say enkwa wa yi amanfo afiri agye ne adem ke betre o say we no ana ye pe o ofa anya sanketwa we bi ne ye pe no so wo gya kran kwa no we bi ne ye pe no yankopon fa arjana na say sura hima mfa ma ni obi sin na ani admafo ni ofa na kaka me kan say we aban fa di o aban na say wo ye o say nke betre yento aban mono yento ni firi so. Okay. Medase. Hello, good morning. Hello, good morning. Ouch. Am I talking? The King's Court Army here. Kingsford. King's Court. Yeah. Okay, so free, Bema. That's a free time. What are my into? Yeah, me pacho. Asana okay there, me kra. Me aji. Wejuma moya no na de senia first caller say kai abano obi asoro si ya ye Ghana ye na Ghana ye so tie nsema a wokan ya na e ayo nti ye bomba eze mpeinfo no ba dream nkurase no en Ghana yan kran ne tama na kuma senkoa there were big programs for village normal share normal solve that programs na mai ye no kan me da se pa. Hello, good morning. Machi amini obema. Me jo so awra hwan ni o. Pacho we me free to United States of Ashawa Midris. Ya bro say. Sedini. Sedini. Ya yentio sedu. Ya me shira mo na ejima pa mo bo ama o man Ghana. Amen. Oh, party bi yenye enemy ye nuanom. O man ni ye ne yefe. Tambo biom. Tani ye beye ye kwan ye beye yame shraw be di wachi wa Venus mami ho ye beye ye kwan ye beye ye pipe ye beye ye hwe motorway ye dodge potus ni manho hwe kwan ese ye maya ni we ni a jemusa ye kwanhifa skanu so ye ya ni hwe obinis property kwa government appointee kwa ni sika kwa or 30% crop betuma ye achama kwan ni kona nina street light nina access nina yenye ye bobo hu akota wo last barrier wo hono salamu alaykum wa alaikum salam. Hello, good morning. Me ba to dum radio no mame. Hello. Yeah, hello. Yeah, TJ, good morning. Morning, Whiny. I'm Richard Mensa, Mr. Secretary of National Taxi Driver. Okay, Richard Mensa into you. CJ, why are there? I'm sure. Now, I can't offer now. I'll say you two are buying fish. Debbie, but why? Hello, good morning. Good morning, brother CJ. Number just saying. Adom Whiny. Medical good again to fresh go more extreme. Well, good. Yes, boss. The master who fit a pump junction to go more side, go more west, mobile power. The master, the move program, no, would be a horse side. I'm a number of Alban, the constituents are some American. So, from a pump junction, quite Master, the program now must move more easy. I can move for you to your horse side or mammy. Ebebaho. Me da se pa. Kwajo ma me last caller na fe mintin sitama motorway no so. My last caller. Hello, good morning. Hello, good morning. Yes, madam. Because friend me doctors make us free new Botiano. Oba doki yentie we.
that's a part of why I did the dream. Now, you better say, Krumo Fono, or Mopeshe is soon see. Because sometimes I never be why you better press us, you know, you are in see. A baby yet a chair mosquito net. Nasa oba new botiano now frost broadcasters through why. The bio bedroom the mosquito net no adje a fool. The bio bedroom and fitibio bedroom out your duck why mosquito net no. Net no yendam from my home. I'm telling you. Mosquito net na the mice and the moon. If you are dear banchi and what dear Jihu, would be a dear blue and what dear Yabra, a funnel a ye botiano, Casapaho, or frost one. Ayabra Nabe. Miwana Macumeti. Say, no minor Tisica, I could try with you from way of mine. Not a dream way at the 18 months to say a becoso. And see, a year and if a mummiation yama be ye, because when you put dear, we will try the wood dear. Medasi CG. Medasi, about okay. Once on some new on my account. What makes me be able to say, dear? Ye casado do. Nanka a himfa. Yanwan is saying, and I way at Sasia saying, Tema motorway. Tema motorway. Trusina Tema motorway, aye. Joining me on Facebook, says here. Nasha. Joining me on Facebook. Aywa, very good. Video ni daho. Trusina Tema motorway. In so toy. Trusina kwainwaye. A quine fa ana ebuagumwa masisiano ohwe kwanwa baby a metallic railings yi wonyina ni nyina no ase na da hoi motorway adin fie sen motorway adin fie sen wa adwene ho me 5 seconds motorway edin fie sen Sani atema motorway yi aye ayo abowe mame come on. This is the station on the motorway, the bridge immediately after the Shama underpass when you are coming from Accra. The slab that is supporting the bridge is off. The road, the erosion is chopping into the middle of the road and no one is paying attention to it. This situation has been here for the past 7 months. I've been passing here every day and no attention has been drawn to this. And I've taken it upon myself to draw the authorities' attention that we shouldn't wait for a disaster to happen before we come to save lives. This is very bad. The road is caving in. The motorway from Accra to Tema is very bad. My name is Dennis Abane, reporting for TV3 MTN Video Report. Please, the authorities should take note of this and come to the aid of the road. They are begging you. We don't want any disaster to happen before they come with excavators to save lives. This is MTN Video Report. Thank you. No. Ekwanin kakra ejugum sa it's caving in ejugum sa ya betra ho na bibia si na fei nadmo adwuma ba na nadmo adwuma sore ya pay relief items ade akoma wama ho aka no enso eti se de ye mbuya o na Ghana hankwa na me hu motorway a ya de concrete na aya afei ya de kota apache concrete road a ya de kota apache ye bi krom ha Atefo obompa amumu bi mame na Nyankopon mama hoden ani nyansa
enti tamamoto wani aye no ma me fa na Beyi W'ano nsi ha me fancy ha na tamamoto we story enso ne ya metwa so ora kwesi am akwata sa wutie mi anapa mi chiawo me di Chief Jerry Forson me number ni bio and sign 0206943337 wadaroma se wo bibia wo de beboa yen na project esi ani so yatumi awie ma wo manfo a wo mo sa hawa hudo yi wo mo ha yo ma freme o frɛ na onem won hihye bia me ne me production team ye be hyiawo na afi hyehyeye no kwan ye be fa so atoto ni nyina ya toto. My number is 0206943337. But say opesa send this ikabia. Number no 05566141996. 05566141996. Beyi W'ano. Na yenso no. Na me adoma adwada. Ye beto also. Ma me ntome homa na fe me ba. Yemfa mpense mu no. Yemfa N12 so she ninsoma me say mpense mu bre no Advanced Ghana stronger together and afi Electromat your world of electronics afi Airtel Tigo Money life is simple o madaroma no maso yasene enche bia abejafo